Kardom kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil lapen pini la so video long nali tumhana ke wan pila bangke Karbi Anglong pen kapik langpon Voreng Avarsai puthak sinang wan pik lo kopi Voreng Avarsai ma kon ana pu sa vacancy siduma ke apply ning ji kosan ma last date ko man tuma salary ko an ma arta ko an si kenang ji ma la so details nali tum non la so video long tag pon long ikpo nali tum la so YouTube channel long jom sinang khomri milang pul nali tum kaching on pen subscribe gon la pen video nali tum liking si pi gon Tami non patiek pen Karbi Anglong pen kapik langpon Voreng Avarsai puthak le lang ponona la pen chethan ponona Tangde putho chethan polonang Government of Assam Office of the District Commissioner mati DC Karbi Anglong District Difu Deployment Branch hin pen tami dak Voreng Avarsai kapik lang pondo la so Voreng Avarsai puthak le non lang polonang la pen chethan polonang LABANGSO advertisement publish pon la so chiklo 26 May 2025 bar ni sidak publish poniklo advertisement number na litum ladak pen lang lo prote chini ponikpo Dapat non kopi Voreng Avarsai ma kon ana pu sa vacancy se doma ka apply ning ji koson ma last date command tu ma la so details se non patiek pen lang pononang la pen chethan pononang nali tuman tuning ritual am the la puelo nali tum la so YouTube channel subscribe rilang pute subscribe igon la pen video ke share la bang nali tum tinene pin pen share ponikon tangde non pangcheng pononang dake cheng sinali tum thek polong ji la dake tok pon advertisement dake tok pondo la pen Puthot Ladakh ke tok ponalam the labang ke lason hela interested candidates willing to serve as computer operator are invited for in interview for engagement on purely temporary basis for data entry works under MPLADS Facilitation Center Office of the Commissioner District Commissioner Karbi Anglong for the entitled period of 1 year as indicated below. Lapen DC mate district commissioner hin pensta me dak Voreng Avarsai labang ke PAKLANG ponlo lapen apos labang ke computer operator sikinangji lapen wag in interview nalitum direct interview CP dam nangpo lapen labang so Voreng Avarsai labang ke permanent kali purely temporary pusida ke tokpon nalitum dak thek ponongji nanako dak temporary pusida ke tokpondo lapen ke claim nang jila bang ke data entry mate computer asai si claim nang po lapen under MPLADS Facilitation Center la sodium si claim nang po district commissioner Karbi Anglong la si dak kitok pon polte dak ning kani sia farman po si dak kitok pon la si Ning Kehang abang phu mate abang phi tum nali tum jong si claim dun ji polte claim dun iktame ne mo ba pus la bang ke dak computer operator lo lapen number of posts labang ke isian CKP pon salary nalitum 14,733 per month along nalitum long pon exji kacharle angdeng mate educational lapen others qualification da KP pon ateng pulte nalitum thek pon long ekbo kecheng sila bang ke graduation nang po azad streams tami chokji lapen certificate in 1 year computer diploma course mate 1 year computer diploma certificate nalitum long nang exji Lapen self drive with good communication skill nang ikpo lapen not below 21 years and not more than 35 years on 31st March 2025 mate dak to arta laputhak chetha nam lopolte 21 pen akizum kalide nang polar pen 35 years pen aki ong kalide nang ji pusi dak arta aputhak bangke kitok pondo Asika apply po nang jila bang kenalitum dak thek pon long ikpong the duly fill up application form with all relevant documents photocopies should raise submit to office of the district commissioner Karbi Anglong Difu in development branch on or before 31 May till 3 PM mate nalitum application form ke thondam nang ji adim labang ke office of the district commissioner Karbi Anglong Difu development branch la sodium sinalitum thondam nang po lapen last date lape labang ke la so chiklo 31 hello arne kangsam baji ke thom ansi last date an kipi ponlo lapen Number 7 on dake tok pondo the decision of the district commissioner Karbi Anglong as the eligibility and otherwise candidate shall be final in the verification is found that the candidate does not fulfill any the criteria his third candidate will be cancelled la penale tum jong se dak ekehang ateng la pen chok application ki jok dun
documents kipi choklim le polte alang litum nalitum la application bangke cancel pon poputa hoda ke tok pondo lapen nalitum da interview kipi da mahod labang kenalitum photo identity proof cheponengji lapen educational lapen experience certificate lahi histami do polte nalitum cheponengji puta lada ke tok pondo lapen number 9 long dotulang ke tok pon interview test for the selection will be held on 2 June 2025 at 11 a.m. in the conference hall office of the district commissioner Karbi Anglong Difu mate interview ke en ponjia det labang ke non ki bangji tarikhini mate mochiklo tarikhini lapen apor labang ke bajikre si ada apor si interview bang pado ponik po lapen adim labang ke conference hall office of the district commissioner Karbi Anglong Difu swadim si pado ponik po lapen da kapachini pon labang ke nalitum thek pon long exi as the district commissioner Karbi Anglong Difu hin pensi pachini ponik lo la se ning kehang abang pu abang phi atum nalitum jong si jogdon exi claim do ning tung pulte prabjen penalitum jogdon ikon la penalitum dak matha tai application form konasi kelongji ma pulte nalitum batai si office nom birta anigon kali pulte nalitum le standard form ate assam gize part 9 labang so form bang nalitum Google Chrome पे इंस्टा में डाउनलोड पॉन एक में कली पुलते नीले ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्ग सेंड पॉन एक लो नाली तुम होता पेन डाउनलोड इगोन प्रिंट आउट इगोन लापेन के ना सो डिटेल्स नाली तुम फिल अप दन इगोन लापेन नाली तुम सबमिट दाम इगोन मते जॉगडन इगोन लापेन वीडियो नाली तुम किसर लाबंग के टिंग ने पिन पे नाली तुम शेयर एक था Karbi Anglong रास्ता में पला एक ना लापेन पचिनी एक ना लापेन लसन अपडेट मते लसन आवरेंग बिरता नाली तुम करजुलोंग वेरजी अपन पूरा लसो YouTube चैनल नाली तुम सब्सक्राइबिंग ऑन तंगे दोमे ठाक में कदु कवे Karbi 2.0 YouTube चैनल लोंग के लांगरा दो अन अपन स्तामे नीली हिन पेन कार्डोम